ngasi trade amakhak lawi isam chamna 920 short trade amakhak lawi lupa lising amaga sa trade khak to lising manga mung to ngam ne do sidi systematic trading ni haibadi ai target to thamde bako ai target se evening pung 3 dagina pung 3 ga minute manga taraf saida kakkado bako aduduna ai gidi trade to matamda systematic ta taw taragadi target to lupa lising manga tongira tare tongira nipan tongira aina kakkado matamdo yawdir pawa sum thamgani aduduna kedoba lising manga taruk tongam taragasu hoji lupa lising amaga tatuk tongi sidai sum penjare yare ko ngasi gini sije aduga ai mayam da kenom tang haige ai kenoma ko hoigi sigi trading strategy se 920 short straddle ko sije mayam regularly hai tare ko kari gumba khoina option selling tawu tare kai paisa di lupa lama lising humpu humdra 1.7 lakh mukti darka lai ko kai gumba somna sigi paisa je hapa taragadi sigi trading system se wakhan matha isa sadana tawu yai ado sigi trading strategy se ai tak ke tawni nong ni sida kari gumba no somna interest lai taragadi haidi khangning ba taragadi comment da habiramo duduga somna account da paisa je lupa lama lising humpu humdra mukti yaw da yada ba hai tare ko ado somgi account size to kayam lai habadu maga habetang comment da sum khangning haidi somje option selling tawba mira natraga option buying tawba mira habadu ma comment da habetang habiramo mi budi yam yengde tawda notification dagi mi khara budi sange ado sigi aina nukti gi tawriba nukti gi di tawdi ko sije habadi short trade da makhal khara layeb discretionary kitang ohele ai gi habadi 920 short trade dal je ai nukti gi tawde maramdi kai gumba thabak laireng khala sine adu ta di market analyze sung tong tawda su 920 short trade da sung tawbu yai adura ngasi ai thabak layeb ko adu duna ngasai record su tawdre dana thabak lairabani ai market se analyze tawbugi matam laite adu matam laitabani na isam samna pung 8 ga minute kunda sangaga 920 short trade dal ji ma thabirame aduga profit se sifange do 920 short trade dal je hanaki thaga mamang thaga phadana walk tawe habadi ngarang su taw ai tawdi ko ngarang su haidi position trade lai bani na ngarang torom ta de lising mari ma tongani nahan su oh mari tongani ko ngarang di mari ma ngarang su ke no tongani lising ahum mari muki maya tongani torom bataragadi duga nahan su dumai tongani nahan mamang su tonge madui mamang tonge harakti thangna matam numit phane am tonge ko sigi 920 short trade lache adu mayam mang mo siyor kani ko aduna trading any system kudi makta mang ba sum yor kani ko thangna mari ra mang ra mang ba tara ra mang sum yor ke adu mayam na sigi matha su sa ba trading system ni ko risk management su koina trade se law matam da risk mayam law ge upai sumai laite hoi magi stop loss ta sem do ni ko aina lot ani thage kai da kaisu paisa yaw da yaro lot amada la amaga ina minimum da la ham lising humpu ko adu da margin kita da la 1.7 lakh mukti sun darkar lai ado mayam paisa kayam yaw ge 1.7 lakh se hapa ga yaw ba mi yaw bra habuduma comment da hairamo aduga mayam gi pitta sigi trading strategy si matamge ko only 920 short trade ne na ta ka du je hayeng se sida duga price action da tawba short trade dal icon ta ke duga open interest ta tawba short trade dal icon ta ke parenga sigi dis tan sai lo silagi